अहानबदा हौजिक फाउबगे मरोइबा पाउ पिजरी IDP सिंग युमदा हनिंगले मरक्ता लैबाय खोइना मखा ताना खननबा सिलेबस करिगिनो हाइना सिंगजमई केंद्र के MLA वाइखेम चान हंगली लांजेनरीबा IDP सिंगी अवाबा येंगबिरगा चही लोइबा अमसुंग अनौबा चहीगी थौरम चाउना पांगथोकपिदनबा इरमदम कनबलोफ इकलना हाइरे अमदी कांगपोकपी अमदी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा थारंबा एकर साट्रुक रोम दा थारंबा पोपी सेक्रेटरीना मांगहनख्रे खुरुमजरी ISTV पाउ मिरेंग ताबिरबा पुनमकपु तराम नोकचरी हाउजिक फाउबगी मरवेबा पाउ सिंग मियाम दा पिजरी IDP सिंग दे युमदा हनिंगले मरक्ता लैबा खोइना मखा ताना खननबा सिलेबस करिगिनो हाइना सिंगजमई केंद्र के MLA वाई खेमचाना हंगलकली वहांगसी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स न्यू दिल्ली अमदी ऑल मणिपुर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन सिंधुना होटल क्लासिक ग्रांडे दा पांगथोकिबा रोमांसिंग फ्रेंड्स रोल ऑफ प्रिंटिंग इन मॉडर्न एजुकेशन एंड रोड शो Pm-Istv 2026 की नेशनल सेमिनार हौदोकपगी थरमदा फोंदोखिबनी थरमदुदा अमतागे प्रेसिडेंट वाई समरेंद्र AIFMP की वाइस प्रेसिडेंट एस डॉक्टर एन सरचंद्रा Pm-Istv एंड भारत प्रिंट एक्सपो की चेयरमैन तुषार भी दोते ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अमता की चेयरमैन एस सुरजित सिंगना शरुग्या के थौरंगा मरी लेना एस सुरजितना प्रिंटिंग की लमदा हेना मसक अनौब करी लै अमदि मथंग सही की जनवरी 2027 दगी मुंबई दा नुमित मरीनी चथगदबा प्रिंटिंग मशीन कया उत्कदबा एग्जीबिशन Pm-Istv के मरमदा हेना खमिननबा थौरमसी शिनबने हाइकी खेमचाना मखा ताकिबदा हंद कामजोंग चटपगी लंबीदा लितांदा कुकी IDP सिंग उनरकपदा मखोइसु युमदा हनिंगी हाइरखे मैटे IDP सिंगसु युमदा हंजगे हाइदुना खोंजंग संगसिले IDP पुनमक युमदा हनिंगलसु रिलीफ कैंप लैतबा मरक्ता लैबा खरना इरांग सागदनबा होनदुना लैरिबसे अंगकप फावी मणिपुर सेमलकपदा फुरुप कया पुलगा सेमबने हाबसे काउथोक्तबा फै आइखोय अमना अमबु थादोकनबा यारोय हाइना मखा ताखी इकुई कुइदना आइसे कामजोंग चटपगी लंबीदा लितांदा खोइद तिनबा तांगुल मसा मै होटल हांगी हाक संगमिउ हिन संगमनि सो तांगुल सिन नाउ सिंदुना सिदा कैथेन भमी सिंसे कुकी की सा सिंग कुकी की से सिंग नाक्तनी एनंग खतंग पोट लेबिलमदि जस्ट कैनॉट फिल दोस यार हाय सेंजांग लेरे कोले मगी सा या लंबल लेरे कोले सुंवानी साना बदा मोइसु याम नुम सीना तोरे एट द सेम टाइम लेरमिबा सिंगदुगी मरक्ति खराबना सिदा IDP लई असिसु खर सरबिरमदि फनी मो याम वाबनि हाय सो आइमोंदा करिगुंबा मता खंदन बिसु क्वाइदि संगुसिने कोइ पुलप संग सो थेंगनबा सिंग वाली साव मतमदा मखोइ युमदा हनिंगी लोय हाय हो सब मानना मैतै की IDP दा लेरि सिंग युम हनिंगी लोय हाय मोइसु युम हनिंगी लोय हाय अदोरगदि मरक्ता लेरि वै खोइ मयामना मखा ताना खना दा सिंदुसि करिगिनुसि आइगिसि कम्युनिटी अमदा हाइजब नतेको पुनमक हाइजबनि मरमदि the component of Manipur is 36 community Manipur kanba Manipur siona Manipur sema isi community control do isina pullaga sema kibuni aduna akoi apun bagi khalakanda punna minanaba ngasi hi mirongi so called educated haisira learned haisira edi hal man ma pa ke hoiba kyana masa young generation sibu kada phale birakanda sangnaba nusinaba yaba Manipur ma seminasi na haisira kanda I तेंजरी उनाबुथागसरी IDP सिंगी अवाबा येंबिरगा चही लोइबा अमसुंग अनौब सही की थौरम चाउना पांगथोक्तनबा इरमदम कनबलोफ इकल की माइकेदगी फोंदोरकली लंबोय खुलदा लैबा इकल ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबदा इकल की जनरल सेक्रेटरी सारांगथेम रोमेशना फोंदोखिबदा 2023 की मे अहुमदगी हौदुना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मैतेदा लंदारकपदगी ngasi फावबा मसागी मयुमदा हंजनबा ngamdana रिलीफ कैंप ता अवाबा खांगलिबा इरैचा सिंगी येंगलगा आइखोगी नाट की थौरमसु ओइदबा बाय बाय न्यू ईयर की थौरम असि का हेना चाउना तौबिगनु हंदक नौना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मैतै ताब खुलदा भोम अमदि नोंमै कापसिन भावरकलबसु लैंगा की माइकैदगी फेनिंगाय ओइबा पाखुम पीबा लैट्रिबनिना हौजिकसु करम बनुमिता कदाइदा अटैक तौरकनी हाइबा खंगदबा यामना लुबा तानफम अमदा लैरिबनी हाइबसिसु निंगसिंग मिनसी लैंगाकना अथुबदा IDP पुनुमक मसागे मयुमदा हंजिल हलु हाइनसु मखा ताखी IDP सिंगना मयुमदा हंजिल मंगमद्रिबा हंजिलुबु खरदजु कुकी मिलिटेंट सिंगना तोरुंग मंगलादा नोंमै कापथरकतना अचौबे टेक तौरीबा सिगी मयाम सिगी येंगुरकांदा हंदक सही 2020 गा 5 सिगी बाय बाय अमदि लाकदिरुब सही 2026 असिगी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन असि
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯁꯤꯗ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ मागी हानि मफम फम हंजनगनी हाइबसे मसिजु हंजननबा गवर्नमेंट होनहनबियु अदु IDP सिंग हंजनब होनब मतमजु अखोई इकलगी साइडतगी फुल सपोर्ट तवगनी हायना अखोई मनपुर म्यामदा अखोई इकलगी साइडतगी थम थौरमदुदा इकलगी प्रेसिडेंट Pm-Istv बिना मरी लेनबा अथॉरिटी ना दोलाई थाबी बेरेज अथुबदा सेमजिनदुना चिंजाक मिपाल तांगदनबा होनबदा मतेंग पांगबिनबा अपील तौखी जियो जी असी अखोई चिंचाक मिपान तांगदनबा पोथो हेन पोथोकनबगीदमक्ता सरकारनजु पाइखटपिरिबा इरिगेशन नसिंग पाइखटपिरिबसी इमनुंगा दोलाई थाबी दाम हाइदना खंगबा असी इसिंग मतिक चाना पिबिदुना असिगी अकोइबदा दोलाई थाबी दाम ना इसिंग चाबा जगादा अकोइबदा लेजरिबा लौमी सिमी मयाम असिना होनजरिबा हिंगोन कोइबा मदि फास्ट क्रॉप ना तौनबगी थौरांग तौजरिबा असी माइ पाकनबगीदमक्ता दोलाई थाबी दाम असी अथुबा मतमदा सेमजनदुना इथिंग थाबीनबगीदमक्ता गवर्नमेंट पाइबिरिबा सिगी माइकैदा इकलगी माइकैदगी निसिंगजरी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की एल साइमोल जंगनोंफाई अमसुंग SP ngaimун एरिया की सिंगसांगदा थारंबा एकर निम्फुगत निथोय रोमगे पोपी पांबी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मांगनख्रे मफम अदुदा लेरंबा लौतांग संग कुन थुम पैकेट तरागा मंगा हार किलो मंगा नापी हाननबा हिदाक लीटर मंगा अमदी पोपी मरु किलो मंगा सु मई थादुना मांगहन की हाइरे उखुल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंग यावलेन लमलाई सिंगफई सोंगफेल मुलाम तोरा चमफुंग तैनेम फाली चिंता की सिंगसांग सिंगद थारंबा पोपी एकर चौंगा यांखई मापल रोमसु था सिगी तरागा तरुक्तगी कुन फौबगी दा मांगहनख्रे हाइरे लौतांग संग मरिफुगनी थोइसु मई थादुना मांगहनख्रे FIR अहुमसु लौखतुना थिगट बहौरे हाइरे कोकोमी अमसुंग IDP सिंगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल मणिपुर की गवर्नर की प्राइवेट सेक्रेटरी सुमंत अमसुंग होम कमिश्नर अशोक यावना ऑल सेक्रेटरीट उनदुना चेना अहुम पानबा रिप्रेजेंटेशन अमा पिशिंदुना IDP सिंगी रिसेटलमेंट डिमांड थबक ओंथोकनबा तक्सिनख्रे हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना पाउमी सिंग उनबदा फोंदोख्रे कोकोमी की मिरेंग मखादा IDP सिंग यावना रिसेटलमेंट ग मरी लेना खोंजंग संगसिलिबा लंबोय खोंनांग खोंगदा पाउमी सिंग बदुदा महाकना मखाताना हंडक सेंट्रल सेक्यूरिटी ना कुरक हांगदना लैरिबा तोरबुंग अमसुंग फवाक साउदा खुलाई पाइबा कुकी सिंगना भोम यावना नोंगमै मेरु कया काफथरक्तुना मिचम मियामदा अकिया खंगपीखिबा थौदोक अदुदा सेनबा सिंगी मथक्ता चपचाबा थबक लौखटपा बफर जोन लैते हाइना मियामदा चममनबा मओंगदा लैरिबासी कोकननबा बफर जोन लैते हाबदु सेंगदोकपा अमसुंग लैंगाकना IDP सिंगी रिसेटलमेंट तौननबा होनरिबा सिंग मियामदा मयेक सेंगना थंबा वाफम फोंदोकलमकी हाइरे महाकना मखाताना उनखिबदुदा कोकोमे अमसुंग IDP सिंगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगी माइकेदगी थंबा वाफम सिंग अदु तारबा मतुंगदा चीफ सेक्रेटरी ना मणिपुर बफर जोन लैते सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन की मनुंगदा बफर जोन लैते थमलिबा वाफम सिंग यंगसिलबा मतुंगदा थबकता ओंथोकपा याबा सिंग ओंथोकननबा होनगनी फोंदोरके हाइना थमकी खोराइजम अथौबना मखाताना लैंगाकना IDP सिंग मयुमदा हंजिलहननबा मियामदा थमकिबा थाजबा अदु ओइगद्रा ओइरोइद्रा हाइबदु नुमित 9-10 खक्ता ngaire matamasi fawbada kokomi amasung IDP singna yengkigani hauzik IDP singna mayumda hanjinbada thengtha halibasi laibak thibani miyamgi mihut yauna lenga ke achauba thaupuba singna IDP singna kayam wabage habase amuktang khanglaga IDP sing mayumda hankinanaba thabak tawhanningi fongdokhi IDP gi resettlement asi delay tawba chumloi hana fongdokhi नुंती के अखोइना पिसन जरिबा मेमोरेंडम दो चीफ सेक्रेटरी सु फंगबिरमगनी फंगिबा कॉपी अदो तराइना लोबिगनो ngasiga thana numit 12 सुग्रबनी खुत्ता लेहरिबा नुमित मसिंग यामक्त्रे हाइबा नुमित मसिंग असिगी मनुंगदा सब चाना लेंगांगना पाइखलिबा रिसेटलमेंट की थबक सिंग अमदी मसिगी मखाताना पाइखकदोरिबा थबक सिंग तोबुंगदा चथरेबा अटैक सिंग असिगी मतंगदा स्टेट ना करी थबक पाइखर पिरे करी थौरांग तौरिगे हाइबसि याम ट्रांसपेरेंट ओइबा मोंगदा मपुंग फाबा रिपोर्ट अमा मियामदा थमकननबगी थौरांग तौबियु हाइबा वाफम सि थमजरमबनी चीफ सेक्रेटरी की माइकैदगी मकोइगी ओइना थौरांग सिंग तौरी रिलीफ पैकेज सिंग अखोइ हेना
ꯐꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯀꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯆꯦꯅꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯕꯉꯩ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ 2023 ꯒꯤ ꯃꯦ 3 ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯂꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯅꯥꯎꯐꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯁꯪꯁꯤꯜꯂꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯇरुण ꯀꯨमाꯔꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯟडियन कॉन्स्टिट्यूशनना सिटीजन अमदा बेसिक राइट्स पीरी अदुबो IDP सिंगिदी लोइना मांगहनबिख्रे सेंटर अमसुंग स्टेटना पीस हंजिलक्ले हाइना फोंगदोकलगा करीगिदमक्ता IDP सिंग मयुम मयुमदा हंजिन हनबा ngamdribano लाखलिबा डिसेंबर 18 फाउबगी मनुंगदा IDP खुदिंगमक मयुम मयुमदा हंजिल हनबिउ हारिबा मतम असिगी मनुंगदा सेंटर अमसुंग स्टेटना IDP सिंगी बेसिक फंडामेंटल राइट्स सिंग इकाई खुमनबिबा ngamdrabadi उरिपोक अपुनबा लुफ अमसुंग वाखल मानबा लुफ सिंगा पुलगा IDP सिंगी इंटरेस्टा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा पब्लिक इंटरेस्ट litigation PIL ama tharagani haiki government thariba matam 31st December se sibaugi manungda internally displaced persons in the fundamental rights se government enforce toba ngamdraba ade kokomi gi demand se government comply tortaba taragadi uripo apun balup na sutimine yenga laithoi akoi suksoi soidana maki india gi citizens in gi wakat pham ama oiba last resort oiba Honorable Supreme Court of India da Indian Constitution Article 32 की मकान पीरिबा basic fundamental rights enforced होना ना मागी लेकर हक से मसीब enforced होना भी तो मुक्ता कोई like minded organizations सिंह individuals सिंह अभी consult हो रखा अंदा Supreme Court की winter vacation है वो रखा अकोई Supreme Court of public interest litigation ना the larger interest of the internally displaced person कोई थाना ना बाहर ना पूरी को अपन मुल्क की मायके दिखे जो सीएम साधन ले रहे Little Clinic Nagaramna Sinduna Nomgi Eva Free Health Camp Ama Pangtokuna Tongan Tongan Relief Camp Sing the Lying Bungam Dana Leraklaba Ka Hena Fivim Soxilaba IDP Yankai Kokomina Kangatla Anava Singbu Lem the Lying Bakaluna Hospital Gi Maike Blanket Sing Yantoki Pangtok Liba Lem the Lying Liba Camp Aduka Mari Lainana Little Clinic Manager Townazam Srinivas Na Ning Thamtha Sangsilakpagaloina Lamdamasigi Housing Oriba Sel Tungi Fibam Fataba Sida Ana Lying da Miam da Kudong Chadaba Ama Piba Kudong Chadaba Kaya Laiba Sida Kudong Chaba Ama Piba Free Health Camp Ne Camp Asida Punna Mioi Chahunga Tara Lakpagi Manungda Kokomina Thabirakpa IDP Anaba Yankai Gi Oinade Lemna investigation Tawbugi Kudong Chaba Amadi Lemna Hidak Langthak Singsu Piri Aduga General Miyam Gi Oinade investigation da discount Pibu Loinana Lemna Hidak Langthak Piri Tongan Tongan Ba Lying Sang Sing da Asumna Lying Haningbagi Apambasu Fongdoki अखोगी खुदोंग चाबसे डिपार्टमेंट से अयाम अदुम यावरे अदुम न्यूरो सर्जरी यावरे GI सर्जरी यावरे जनरल सर्जरी मेडिसिन अदगी गाइनी दे ऑन्को सर्जरी लोम यावरे अयाम अदुम अदे धर्मा की डर्मेटोलॉजिस्ट अदुम लगे अदुम अखोगी सर्जरी है Kokomigi convener Khuraija Mathobana Matam Kuina Lying Bangamdana Amade Shell Thungi Kudong Chadabana Maram Oiraga Ladiba Tongan Tongan Relief Camp Sing the Ladiba IDP Sing Lagi Kangatuna Lying Binanaba Haizabada Little Clinic na Yabiduna Pangtukriba Lem the Lying Bagi Kudong Chaba Piriba Sumna Atopa Hospital Sing the Su Tobirabadi IDP Sing the Tengnoriba Ana Lyingi Kudong Chadaba Asida Yamnamating Oigani Haiki Naraga Pudopa Ikai Popishalita Hidak Lena Shalataba, Adu Miamdo, Sumana Hospital Singna, Makoidagi, Angamba Putopira, Hidalang, free the Pidana Kotana, treatment, which are logged about, taste of the Batohan Bakolan Miamsi, Kra Miam the Krakas Tobiragadi, when a relief camps in the Hingarek Matamda, Tinazareba, Mogi hardships Miamsi, Karado Shukohan Bada, Chumating Panganina Kaliaduna, Sumba initiatives Lovira Pedamuta, Little Clinic, Pusuko Kokomigi, Makadigi, Tagapon Doctor. Manipur Petroleum Dealers Fraternity na oil pump sing da bom thamjinba aina yadaba mong da senkhai thungkhai tawugi matang da tha asigi tang tarada Manipur gi governor da pisin kiba memorandum gi chapchaba pakum amata housing forward da pirak tabana petrol pump
तौजरिबसिंगी पुंसीदा चावना अकी तुजुंगबा पोखहनबदा नतना पुंसीदा खुदोंग थिनिंगाई ओइरे फिबम असिना मरम ओइरगा लैंगाकना पेट्रोल पंप तौजरिबसिंगी खुदोंग चादबा अमदे अवाबसिंग असि उबिरगा वारोइसिन अमा पुरकननबा थबक लौखटपिद्रबदे मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स फ्रेटर्निटीना मणिपुरगी तंपाक अमदे मसिगा नकनबा मफमसिंगदा पेट्रोल पंपसिंग थोंग लोंदुना प्रोटेस्ट तौरगने हाइरे पेट्रोल पंप थोंग लोनबा सिनतना अतै उपाय लैतबना मरम ओइरगा थोंग लोनबगी फिरेप असि लौरकपने स्टेट लैंगाकना हयेंदगे हौरगा हफ्ता अमगी मनुंगदा चपचाबा पॉजिटिव ओइबा थबकसिंग लौखट्रबदे पेट्रोल पंपसिंग थोंग लोलगने हाइना मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स फ्रेटर्निटीना थादोरप चेरोल अमना खंगहलाकले खाइदेम प्रमोदनी मना इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मंगा AEB मुतुम रमानीदा लाउथोक्रे नहारोल साहित्य प्रेमी समिति इम्फाल सिंधुना DIPR ऑडिटोरियम दंगसी पांगथोखिबा खाइदेम प्रमोदिनी मना इंग्लिशिंग अनि कुनगमंगा लांथोकपा अमदी चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट सिंगी तेंगबांगना पांगथोकपा मणिपुरी राइटर्स मीट की थरम अदुदा लैखिद्रबी AEB खाइदेम प्रमोदिनी ना इरंबा लांगलेन थादोई मिंगथोनबा अमदी नावरोइबम इंद्रमणि ना इबा द सोशियो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ मणिपुर हाइना मिंगथोनबा लाइरिक सिंगसु फोंखी थरम अदुदा वाखल हाइना मिंगथोनबा चेफोंग चनीगा तरेसुबा खुनमसु फोंखी इंग्लिशिंग अनि कुनगमंगा की मना लांथोकपा थरम अदुदा रिटायर्ड IAS कांगजम राधा कुमारना खाइदेम प्रमोदिनी मना इंग्लिशिंग अनि कुनगमंगा लांथोकपगा मरी लैनना फोंदोखिबदा AEB की खुद इसिंग असि क्रिएटिव ओइबा लिटरेचर ऑफ पावर की सरुक्त लैबा थबकनी हाइकी मणिपुर की लाइब्रेरी असि खोंगचट असि मथौ पांगद्रबगुम लैरकपदा नुंगनांगबा पोई हौगलाक्लिबा मिरोल असिगी महिरोइ सिंगदा सिलेबस की वांगबदा लाइरिक पाबगी हैनबी सेमगटपा यामना मथौ तारी फोंदोखी मना लांथोकपगी थरम अदु लोयरबा मतुंगदा मखा सथरकपा ओइना राइटर्स मीट पांगथोखी इंडियन पुलिस सर्विस IPS प्रमोशन पिरख्रबा डॉक्टर सरांगथेम इबोमचाबो रिम्स रोड लैबा अपुनबा फिटनेस सेंटर न सिंधुना हराव तयामना ओकपगी थौरम जिम असिदा पांगथोखरे थौरम अदुदा अपुनबा फिटनेस सेंटर रिम्स रोड के मैनेजिंग डायरेक्टर युमनाम हेलमेट ट्रेनर सिंह ट्रेनी सिंह अमसुंग अतोप स्टाफ सिंह सरुग्याकी मसागी ड्यूटी निंगथीना तौबगी दिमाग तोंगान तोंगान मिंगथोन सिंह पीदुना लैंगाकना इकाय खुमनख्रबा IPS डॉक्टर सरांगथेम इबोमचाना हौरक्लिबा नहा ओरिबा सिंहना मयाई काबा निसादगी लाफथोकना लैननबा होनबदा जिमना सिंथानिंगाय ओइबा मोंगदा मतेंग पांगली जिम हाइबसी सुमनगी हक्सांग फननबा अदुखक नते मफम असिदा थक्सी खासी सुनिंगथीना तंबीबा मफमनी आफबा खुनाय अमगी दमक मसाफबा थक्सी खासी लैबा नहा कया मथौताई अपुनबा फिटनेस सेंटर ना चही खुदिंगी ओइना पांगथोकलिबा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज असि यामना सिंथानिंगाय ओइबा कॉम्पिटिशन अमनी पुंगनिंग वाखल अमसुंग हक्चांग फत्तबना अवाब तागदबा कया कनबदा जिमना चोबो मतेंग पांगली मयाई काबा चिंजाक सादबा हक्चांग अमसुंग पुंगनिंग वाखल फबा खुनाय अमा ओइननबा जिमनसु अचौबा थौदांग लौबदा थागतपा फोंदोखी अदुन हाइबदी मसी डिसिप्लिन लेहले हाइबनेबो अदगी अखोइदा खुदमन हाबदा योट से थमु अदुदा तौ अदा तौने डिसिप्लिन तम्मिनेबसे सुमाना अदगिदी आइगी सेनियर आइगी इंस्ट्रक्टर दा कै हाइगनी आइगी हेड पोस्ट कै हाइगनी गा हाइबसे मसुम तम्बसिना मरम मोइदना कोइना मपान थोरक मतमदसु अखोइसे डिसिप्लिन से याम तम्मेबो मसी याम दरका ओएबो डिसिप्लिन तम्बा अदुगा हक्चांग फनबा मसी पुनमंगना खोइ नहाजिंगसु फबा लंबेना पुरकने थमजगे राइजिंग सन क्लब थोंजु वाइखोम खोंगनांगी निम्फुगा मरीरक सुबा राइजिंग डेगी थौरम ngasi club asigi sanglenda pangthukre rising day gi thoram aduda thongju assembly constituency ki MLA thongam biswajit na thongju SC da leiriba club sing da model ama oina ba resource mobilization kamdona lehengani haibagi matang da phongdokhi magna makha tana khunai amagi tungi foundation wariba angang sing semgat paga mari leinana haksel gi lamda fagat hanana ba khongthang sing club ka punna paikhat minabagi mathau taba sing palladuna maike dungi oiba chokhat thaurang sing gi matang da phongdokhi thoram aduda kairao assembly constituency ki MLA lauremam ramesor horticulture and soil conservation manipur gi director K Devdatta amadi atai miui kyana sarugyaki Manipur ki territorial integrity compromise sungtok toroi haiba BJP central leaders ki chapchaba fireflai central leaders yawba mifom hanage Manipur amuk hanna semgat minanabagi mifom ni haina BJP ki MLA Dr Thokchom Radheshyam amuk hanna haikre Saina Institute of Medical Sciences ke lamp lighting cum freshers mita sarugyaba lakiba hairo kendra dagi BJP ki MLA TS Radheshyam da Paumi Singna hangba wahangi pakumda hairokta irang thokpunu chingba amata leite Indian Army gi stathakiba adu exercise amani haina haibasu lai masinatana tonganba version su leitabadinate maru oina
क्रॉस बॉर्डर दगी इरांग थोलकप मतमदा करी सेक्शन थौरांग लौगने हाइबगे एक्सरसाइज ओरंबसु याई हाइकी पाउमिसिंग मखा ताना हंगबा वाहंगी पाखुमदा स्टेट असिदा स्टेबिलिटी लेबा शांति लेबा हिंगबा मिपोंग खुदिंगबक पामलिबनी सेंट्रल लीडर सिंगा मणिपुर की बीजेपी की एमएलए सिंग यावना मिफम हानगी मणिपुर अमुक हन्ना फुरुप सिंगना पुन्ना सेमिनारिंग अपाम्बा मिफमने हायर कमांड की ओइनदे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम लेते हाइबा यामना मयेक सेंगना अमुक थमलखे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द कंप्रोमाइज सुंगतौ तौरोय हाइना फोंदोखी मणिपुर शांति लेब लोइनम पामे नुंगाइ लोइ लेनमे इरांग से कनासु पामपोने सोइदना कदायदना असोयंगाम खरा लेबदगी तौखिबो ओरंगनेबा अदना हुजिकते अखोय म्याम पुल्लगा अमुक हानागोन फजन लेमिनना होनमिनगदोमनेबा अदुगी पर्पस ने नामुकी अखोय मीटिंग्स वी हैव टू लिव टुगेदर एज बिफोर एंड वी हैव टू रीबिल्ड मणिपुर हानागोन फजबा मणिपुर मा ना हम सेमगदोबने सेमिनगदोन पुन्न पुनमिनरगा हाइबे पानमदुगी मीटिंग नेबा नांगे अदर देयर इज नो टू ओपिनियन अनि अमो लेतेबा सुकाई काइबे our Manipuri, we all are together. Territorial integrity of Manipur will always be there and nobody can compromise, will compromise, and central leadership is high grade. Compromise Federation of Indian Blood Donors Organization FIBDO Jammu and Kashmir chapter na sinduna Jammu gi police auditorium da ngarang dagi hona numit nini chufna India gi state khuding mak dagi lakpa delegate sing na sarug yaduna pangthok liba FIBDO gi National Blood Conclave Blood Con 2025 ta Manipur gi oina su miyoi tarukna sarug yari Manipur gi Blood Donation Organization ahum Helping Hands Manipur gi Premjit Moirangthem Avinash Thaudam Maibam Ulengamba AV BD Manipur gi oina Kumarjit Charangthem amadi Mateng Pangsi Grove Manipur gi oina Loitongbam Suras Maitai amadi Asangbam Luanganba Maitai na sarukyari FIBDO gi chahi tara manga mapung faba celebration gi loina na pangthok liba National Conclave asigi ngarang ahanba numita Housing Parliament ta puthok liba National Blood Transfusion Act asigi matangda khanaki Manipur gi oina su state asida housing mayok nariba igi matangda marik chumna paudumduna khanaba atuda Khanaba Funky, Loinana Hausi, FIBDO Manipur chapter ki President Oriba, Premjit Moirangthembu, FIBDO Central Working Committee ki Joint Secretary ena ngarang Funky ba National Election da Khankre, National Conclave sida Jammu and Kashmir ki MLA Divyani Singh Rana amadi Cabinet Minister Satish Sarmashu Sarugyari ba state khuding bakta ki laki ba delegate Singhbu ikai khumna bu utpaga loinana lagli ba delegate Singh ki oiba wakalon Singh fongdongna ki nini chanba numidas da National Blood Donation Camp pangthokpa asida Manipur ki oina Sarugyari ba Singh dagi blood donate tauki Homeland Security na Department of Youth Affairs and Sports ka khutham naduna nomugi oiba nupi singi self defense training program ama Khuman Lampak Indoor Stadium da pangthokre training aduda Special Protection Group SPG gi trainer oiramba Pangabam Rajendro Maiteina nupi chahum lomda tangai fadana khangdaba yadraba masanga thokchana ba sarit sharat tambike thauranga mari lenena yas ki director mayangbam vetona fongdoki bada nupi singna khudong thiba thorpa matamda masana masabu akiba laitana ngak thokchaba ngamna ba thauramasi shin bane haike Homeland Security ki director RK Babluna fongdoki bada Homeland na nupi singda masanga thokchana na bage sarit sharat hayenba khak nathana masana masabu thajaba mating laina thabak tawba ngamna ba mateng thamle Homeland Security ki oina nupi security masing hangat anduna nupi da ahenba pangal habna ba thaurang tauri haiki asik security ki masing che yamdri akogi kano sida professional security sang project sauna koi da mi 40 mutang hena side hena leitri haitare adu bu nupa gi masing yame nupi gi masing yamdre duna koni yaringa gi nupi sing je encourage taroga security profession sida langna bu damukta koina sumba training makan mayam sinjaraga awareness ke amachu koina bijari Maite Ipaipu Singna Khunai Sibu Kanana Bahona Bada Hiram Kayada Lobiramba Thaudang Singbu Machamasu Oriba Aikwen Ngaktuna Amadi Kanana Bahona Bahabase Ngashigi Miro Aikoge Taufadraba Thaudangni Amadi Khunai Sibu Kanana Bapuna Hona Minarase Haina Kanglei Puari Wari Liba Utra Sanglen Sana Konung Infalgi Manglem Pochangbamna Fongdokre Wafamasi Aikoge Haurakfam Aikoge Chenabi Amadi Lining Laishol Ngaktuna Tamnana Bahona Bada Ashoba Thaudang Lobiramba Bisnupur District ki Kaino Dagi Laiwikraba Maite Wari Liba Mangang Takhelambam Amubi gi Mangarak Suba Laikidabagi Tauranga Mari Lainana Mahaki Mitamda Hai Laikatuna Pangthokpa Wari Libana Khunai the Loriba Thaudang Haiba Tauramda Haikibani Laikidraba Laiwikraba Mangang Takhelambam Amubi Tauburel
khuroi wari liba loisang tera urakta leiba mahaki khubamda loisang aduna shinba pangthokiba thoram aduda kanglei puari wari liba utra sanglen sana konung imphal gi manglem posang bomna makhatana lamdama sida khunai lonbu masak takliba lai haraubugi matangda wari libana oiri asikumba khunai lonbu masak takliba wari liba sibu masak thoknana ba khona biramba mina uba lai oi biramba lai khitraba oza amubina lobiramba thodangbo ngasigi mirol na ngaktuna thamba amadi kanba haibsi aikhoigi thodangni khunai asida punna hingminoriba aikhoigi pokpodagi siva fawbada wari libana mayek sengna takli tungda lakadaba mirol singnasu aikhoigi chatnabi aikhoigi lining laisol asibu mayek sengna खंजनना बा ngasi mirol na hona fam thoi lakadaba chahi sing da su waxing gi nongma pan ba sigumba numit asida kanglai asida laibiriba miyamna su punna saru gyamina duna aikhoigi chatnabi lining laisol ngana ba punna hona minasi haiki ahal sibu wasiga loina ramba pantha wasiga loina ramba punna mongna su anak para punna musu haina ruba thidana waxing gi nongma pan numit khudingi mafam asida lengbirak dera urak haina khangnariba dera urak khuroi wari lebolo sang hadal lengkhat chariba pal paungna laiwai khibanga si korong numit malem leon chan khibu numit lachi mafam te lengbirak tuna punna mongna saruk jamin duna khana minai namina si hadana tari tara thongna khunaya se kannaba hona mina si habigi wakhulundu miyam punna makta nuluna thamjari Thoidingzam Tombibu Manipur State Kala Academy Lifetime Achievement Award 2023 Fanglakpada Harauk Tamna Okpugi Thoramama Thoidingzam Sagai Sinduna Kurai the Laiba Thoidingzam Lairembi Masaigonda Pangthokre Thoram Aduda Kurai Taba Sagai Piba Lamlai Dagi Thoidingzam Jiten Uyum Poktagi Thoidingzam Brejamohon Yauna Thoidingzam Sagai Gi Salai Chakayana Sarugyaki Thoramadu Thoidingzam Sagai na Manipur State Kala Academy Lifetime Achievement Award 2023 Fanglakla Thoidingzam Toimbida Chamba Kudol Tamduna Ikai Kumnabu Utki Tharongo Mari Lainana Thoidingzam Sagai Convener Thoidingzam Bon na Haikibada Thoidingzam Sagai Ase Manipur gi Mafong Kayada Chuena Taba Orabasu Thoidingzam Sagai gi Thoidingzam Tombina Manipur State Kala Academy Lifetime Achievement Award 2023 Fanglakpada Pungning Thogatpa oina Thauram asi Pangthokpani haiki Thoidingzam Tombi Singa Khagempali da leibana Manipur State Kala Academy gi Lifetime Achievement phangakpa aduga ahan nasina Manipuri damakta khwairmang kaithen gi Kangla board ki tawriba mayamsi tawbasi da koi Manipur government sakhang na pirakpa Lifetime Achievement asi khoi sagai na koi punjan jaraga mahagopagi thoramni aduna ahan nasi hojik sahi mawdra sore ahan nasi punsi nuksangna amadi Manipur gi seba makha tana tawbo ngamna ba aina Thoidingzam lairem bidai ni nijari Security Forcing Nangarang Thobal Dam Police Station Imphal East District ki Manung Chanba Molham Waste amasung Taina Bachingkhong Singda Thiba Humbugi Thabak Chathabada Kusukulai Camrum Fagal Hari Police ki Fauna Fagalava Polam Singadudi Kilo Mapal Lumba IED Ama 12 bore life round a home Kapthokraba Marugi Tokning Taragundoni Hari Security Forces na Naka Checkpost Technopal Police Station degi ngarang miyoi ama brown sugar gram chani ka tara nithoi ka konana fare police tagi fangba pauda fagalaba miyoi sigi maming MD Habib chahi kungini pan sangayufam part 1 Marel Khundagine mangondagi eco van ama election card RC card pan card mobile phone ama amasung ahangba soft case taragani fan fagale hairi Art Society Manipur na sinduna nominini chethagadaba anisuba art fair Imphal gi Gem Hall gi mamang thangba sarukta Art Society Manipur gi President Khetrimim Jugindrona Haudokre Art Fair sida tongan ba art group amasung lanai gi oiba stall singna sarugyari Fair asi December kungamari fawwa numit khuding gi ayuki pung tara makhai dagi na nungthil gi pung mari makhai fawwa miyam na yengba yagani hairi Lions Club International 322D gi makhada Lions Club Imphal Village Lions Club Imphal Village Next Generation Manipur Fire Service Nupi Kaithel Port Yonbi Seng Amadi IMC gi Kangbu Single Loinana Swasth Bharat Mission gi makhada Nupi Kaithel gi Akoiba Amadi Manungda Shit Sengbu Thauram Pangthokre Shit Sengba adugi matangda Lions Club Imphal Valley gi Administrator Dr. Romina ngasi nongma panbagi khudong chaba si lauraga Clean Environment Healthy Environment amasung Plastic Pollution Free haiba wakhalon asida Shit Sengbu gi Thauram asi pangthokpani Maruina lariba koiba sida awareness ama piba Pandam Dani, Maram Dening Tina Sit Senglava, Tamlavashu, Amuk Hekta Mosilakpa Aduna, Masi Toktana Basin Bane, Masi, Lions Club ki banner Makada, Ihan Hanasin Bane, Karigumba Kudong Chabal Eragadi Makatana, Sinkigani Haiki.
municipal corporation supply कर्मचारी अदे private agencies even lions साम यांखै मुक्सी अखोई जम चंबा breakfast something sponsor तौक जरगा how do we motivate people around हाइबजी की theme da so that we can go forward with the cleanliness drive which is part of our community masi dangtang asi ki sinjabani IMC की केयरटेकर कॉर्पोरेटर सु ओरिबा लायंस क्लब इम्फाल वैली की सेक्रेटरी टी इंद्रजित मैतेना महाकपु क्लब असिगी सेक्रेटरी ओइना खनबिरकपग लोइना IMC की ऑफिशियल सिंगापुरना तानाजरगा नोंगमा पानबगी खुदोंचाबा सि लौजरगा सि सेंगबई थौरमसि पांगथोकपनि महाकना मखाताना IMC कॉर्पोरेटर सिंगसु असिगुंबा थबक सिंग असि पांगथोकहनिंगी मरमदे महाकना ngasi mahak yawba fangjaraga asisu Lions Club ka samnarubadagini haiki Lions Club ki lebiriba Manipuri ki chapter lebi mayam punamukpuju ayaki makaidagi amasung Pm-Istv corporation ki makaidagi su thagacha podok jari maram da chauba ngasi breakfast ki adumba yam chauba ama mateng pangbiu se akoi ki Lions Club yaujurubagi mai ne ba se Pm-Istv corporation ki mayam da yak masi ki noma se priority bijare ha se thamjari Thawbal district ki Khangabok part 1 gram panchayat ki manung chanalaiba hayal labok mayai laikai da Ras Medicity Hospital amasung khundrakpam rajen ga kusam naraga Ras Healthwell card sabagi thoram ama pangthokre camp adugi matang da hayal labukta gi MD Hefanuddinna aikhoi miyoivasi anai yaurakani kanagumba kharadi laingnana ba sel laitabadagi anawa sing khangjilaga laiba yauribani asigumba fibam asi Ras Medicity Hospital na Ras Healthwell card sabiduna miyam da khudong chaba kaya pibina ba honarakpasi yamna nungaijai hayal labukta sigumba camp ama sinnana ba honabada achoba thogdang lobikhiba social worker khundrakpam rajenbu khungang asigi miyamna thagatpa phongdoi haiki ngasigi thorom aduda kat saba saruk yaba miyoi amana Ras Healthwell card asi saraga imung amada miyoi taruk fawba sizinaba yabagi khudong chaba su pigani Ras Medicity Hospital da analaying bada hospital bill dagi chada kungamanga discount pigani OPD yauna atai diagnostic servicing da chada kungamanga discount lagani amade pharmacy dagi hidak laibada chada 15% discount lagani haiki panbaya bading asigi camp adu da hayal labuktagi miyoi chahum lomna health card asi shaki hairi Tribal Research Institute Imphal na Hauchong Student Union amadi Chief Medical Officer Nonega Kusam naduna Hauchong PSC da free health camp ama pangthokre Ministry of Tribal Affairs Government of India gi tengbanga loina na pangthokiba free health camp aduda Dr. Taruk na miyoi chama gi yankhai rom lainki camp hogdopui tharamda TRI gi OA Thingrai Rungsung TAN Hills की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अलम न्यूमे amadi Chief Medical Officer None Dr. Ajin Maringmaina Singna Sarugya ki India government na Indo-Myanmar border fencing khabagi thaba khumang sauksilakpabu all Kongba Road United Club Organization na Union Home Minister Amit Shah bu thagatpa phongdurakle lobasigi convener Lenin Hirom na thadorokpa cherol amagi matung ina lakolagli bakhong thang asina national security amadi border management da chawna kanaba piragani housing fencing khaba loidiba saruk sing asida athubada loisina ba hona biu karigumba border fencing asi loisilabadi Manipur da thokliba demographic imbalance amadi atai maru aiba hiram kaya dasu kana bapigani haiki housing program raktana tender vegama lauzari Slopeland College of Teachers Education की Master of Education M.Ed की दमक लाखलिब सेशन 2025-26 की एडमिशन तौननब की दमक अकक नव सीट खरगी खुदोंग जाबा पिजरी खुदोंग जाबा सी लौबी हौनब की दमक मखाद पिजरीब कांटेक्ट नंबर 9615965922 नत्रगा अखुगी ईमेल slopelandcollege@gmail.com दा कांटेक्ट तौबियु मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Tada Yeme makigano Azab thammo Sige yumse next Pm-Istv na check-in na laksilaga thamgabani ne Tadarang se juhar habaga amta kidarbo Asumna mayamna na machalbog na option lugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next Pm-Istv na napseli next Pm-Istv juhar habadi ngaktok na basembani German technology siya na concrete katok na tinaba matamda kapamang amuk hena hengaladli next Pm-Istv strength is in the way Honglagli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasil liba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra
liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghal lakti khuding maksibu ngak thok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break matungda mayam ba mukahna taramnok churi loina makata ba pau pijari Central leaders singda khuding maksina thokpa masagi firef lojaba ngamdaba BJP Congress NPP na Manipur kan bangamloi makhoi gi luching ba khalaga government sembu ngamloi aikhoi gi warep aikoina lojaba ngamba political party na Manipur kan gani ningtamna lengak pa ngamgani haina laiton jam jayanandana haire wafamasi faknung awang laikai Youth Development Association gi nemfuga taruk suba foundation day thauram HALYDA management amasung member na sinduna faknung awang laikai community hall da pangthokpa khurai kendradagi social worker laiton jam jayanandana phongdokhibani thauramadu irungbom Rabichandra ex Zilla Parishad Songbung GP Hizam Tejesor President Falida Loinana Club asigi President amasung atai thaupuram sing amade laikai gi ahal singsu sarugya ke PHALYDA amasung SET Foundation na katpa faknung awang laikai community hall gi fencing amasu special guest oina saruk yariba social worker L Jayanandana khushina ke social worker Laiton Jam Jayanandana makha taraduna club asina naha kaya executive single loina makoina laikai asigi amade laiba asigi tawning liba sing khangwinanabagi khudong chaba pirakhiba nungaiba mikup amane ahal laman singna tawhaningba kaya lairabasu laiba asigi oriba fibam asida resource laitabana pangthokpa ngamdaba khangbasu ngamke aikhoida maru oriba si thabak tawbada unity laiba determination ga loina thabak adu mai pangnana bahona basi mathautai naha singna unity laina thabak tawduna SED foundation gi matenga loina pangthokpa ngambagi unity asi tana chathasi mahak na makha taraduna Manipur ge hausi ki oriba situation asi aruba tanfom amadani masi political crisis tagi ohelakibani laibak ngangnana ba thagalakiba miyam gi mihut singna makhoi gi luchingba khalaga popular government semba ngamdaba makhoi gi right khudimak Delhi da phamba central leader singda sina thokibana ohenbani masidagi MLA singna government sembagi matam khara Thara Tharaga Thamlibasi Miyamnadi popular government ama pamliba popular government aduda aikhoina aikhoigi firef lojaba ngamba luchingba khanjaba ngamba government oigani central leader da khudingwak sina thokpa maikhoigi tanthada jagoi sagadaba BJP Congress NPP gumba political party nadi ngamloi makhoina Manipur kanbasu ngamloi karamba political party na Manipur kanba ngamgani haiba munna khanthaminasi matam adu ngaminasi haiki BJP khangde Congress khangde NPP khangde makhoi ki laiba MLA sin asina leader do khanbang ngambagi adugumba rumado leitre Manipur kan bai basidi BJP na kan basu namoi Congress na kan basu namoi NPP na kan basu namoi ekhoi ki wari ekhoi na lojaba ngamba ekhoi ki luchingba ekhoi na khanjaba ngamba adugumba political party ma miyamna yengba tari Manipur hai base ekhoi ki nation ni ekhoi ki nation state ni masi kai ba yade hai ba wakhlon jinda minani ba furum sing putha tarusina Manipur as a nation state ama khalaga namna sagatun changi masida faidagi maru oi ba daita logo dorisi ekhoi ki maitai furup ni aduga maitai furup sina noma sondaraga tangkupi lang ngamdaba lamnai hadakum namdana sumleyaga Manipur kandu ngamdaba maitai mapangan kankan ba hai base masi ekhoi na Manipur kanana hanabada choba pambayamani All Manipur Lady Advocates Association Amlagi Kungani Pan Suba Foundation Dege Thauram Pangthokre Amlana Sinduna Imphal gi Cherab Court Complex ta Pangthokiba Thauramadu High Court of Manipur gi Justice A Bimol Justice A Guneshwar Sharma Justice Golmai Gaifusilu All Manipur Bar Association gi President CS Bimol Chandra amasung Amlagi President CS Kiran Balana Chungbu Singna presiding member Singwaina Sarugya ke Thauramadu Amlagi Sobener amasu Fongki High Court of Manipur gi Justice A Bimol na ngasi Palan Thauram Pangthokpa dukhak nate state asigi nupi singna logi matenga loinana mari leinaba hiram singda khunai asigi damak loriba thodang sing amadi kathokpa kaya adubushu ningsingba amadi ikai khumnab utpagi thauram amashuni kumjali sing amaga chamapan marifutara taret tage hauduna All Manipur Lady Advocate Association amla khongchat asi ngasidi ikai khumnaningai oiba mapung faraktona ngasidi punna member chamaga marifu leiba body ama orakle amlagi khongchat asi chahi gi masingda oide masina professional excellence amasung amatu bagi mami amadi saktam adu uthokli pumnuma asi makha tana tung koina puthaduna hena masak thokna lehanana ba hona she haiki
China Institute of Medical Sciences SIMS China Group of Institute की निपान सुबह GNM Nursing Batch अमदे Paramedical or Taking Come Fresher Meet पांगथोखरे Internally Displaced ओइरबा अमदे सेल थुमगी अवाब लैबा इमुंगी महिरोइ सिंगी ओइना SIMS ता Paramedical अमसुंग Pharmacist तमनना बाशिद खागले हाइना SIMS के Managing Director come Secretary Dr. Sujit Kumar Yumnam na हाइक्रे China Institute of Medical Sciences na सिंधुना तोफ मखा लैका यारल पाट लैबा SIMS Complex ता पांगथोकपा or Taking Come Freshers Meet की थौरमदुदा हाइरो केंद्र के MLA डॉक्टर ठोकसोम राधेश्याम TNAI North East Region के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल डायरेक्टरेट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ए जमुना ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी के प्रेसिडेंट SM जलान शेख सिम्स के एडिशनल डायरेक्टर SK वाजिद शाह डिप्टी डायरेक्टर N जोयस शंकर यावना मियोय क्याना सरुग्याखी सिम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कम सेक्रेटरी डॉक्टर Sujit Kumar Yumnam na hai SIMS na ngasi pangthokliba thoromasi maru oina institute asigi nipan suba GNM nursing batch amadi paramedical mahiroi sing or taking tobage thorom ne sehisi gi oina nursing course ki oina mahiroi nimfu amadi paramedical amadi pharmacy course ki oina punna mahiroi yankhai gi nipan ne hauki bachahi asida SIMS na nursing paramedical amadi pharmacy course da singthaningai oiba mahiroi kaya ma puthoktuna tongan ba achievement amadi award kaya fangbangam kre institute asidagi hauki ba mahiroi kaya national amadi international gi farm amadi hospital singda thabak tawbangam kre masimak state asigi amadi leba asigi oina yamna chokthuk sangningai amani institute asida state asida thogliba irang asina maram oiraga relief camp singda lariba IDP gi mahiroi sing desu tongan ba course kaya lemna tambagi khudong chaba kaya piduna lakle sehisi gi oina su paramedical amasung pharmacy course tamna ba sitara khaktuna lairi sel thungi awaba laiba imungi mahiroi amadi IDP singna course asi lemna tamhanjage laikai laikai da laiba club organization amadi CSO singna khangba mahiroi leiba taragadi institute asida pau fawira o course asi lemna tamhanana bagi khudong chaba pizigani haiki laikai amadi club maira paibi adagi organization singna kaigumba laikai da kogi leita lairaba senthok lami sunai lejadraba orphan natraga ju thokjadraba mioi oitagadi China Institute of Medical Sciences da pau fawira kanda Romain pharmacy se tambada kogi 2-year course ni sije koi free da lupam da yaudana koi mi tara se tamanjage haina ina khudong chaba lojaraga ina haijari IDP singchu kogi kaigumba khudong chaba letragadi China Institute of Medical Sciences lakpiro aduga koi sitara ge manung da dum koi IDP ki singchu koi tamada free da tamanjage haina ina haijari Nifumanga suba tal amadi rasmai fangnaba sankritan gi guru singda kachaba thauram khurai thangjam laikai da leiba radha mandan mandafta pangthokre Prachya Natya Sankritan Samas Nasilaga Pangthokiba Thoromaduda TS Brajabidu Program Executive DDK Imphal Amadi President Ahluf Pana Hall Dr. CH President Ahluf Pana Hall CS Tombina Chief Guest President Oina Sarugyaki tongan ba culture gi lamda laiba oja guru kaya yauna pangthokiba thoromaduda laikhidraba oja guru kaya gi photo da highlight katuna ikai khumna bodke thoromadu ko mari leinana Prachya Nata Sankritan Samas ki secretary Takhelambam Bishojit na haiki bada matamama gi oina oja kaya na sinduna pangthoklamba thoramase ngasi fauba takaidana makhoi gi matung induna pangthopani haiki Sahi khuding leptana mafam asidagi laikhidraba ojaasing mayamsingna sahi nifuga manga sujale masi thoidona senthang lauthadana government dai kai dagi yam ka hena lejade ojaasing sina angam ba sel puthonaraga maina taraga haiba tal phangnaba haibasi tal phangnaba haibasi ekoi gi ojaasing na thambiramba tal makhan mayamam laigre masi je amamam mai gi compost manadaba tong makhal gi item adumba makhal amani haising se khar mamang thakta de koina numit mangani tarukni ga phangnar me ani group ani tama ado hojikti sel tungi phibam ga adagi matam sigi iran gi phibam sina koinga nomatang doro haiba tal asi ngasi asmain tora pangthok chabane Jati amana jati amabu nungsiba amana kanglup amabu Bebhar Taunarba Matamda Santi Purakpangam Haina IPFM gi President Asanka Sharna Haikibane Imphal Naga Forum na Sinduna Diamond Jubilee Park Adim Jati Siksa Ashram Khongnang Ani Karakta Pangthokiba Advent Christmas Celebration 2025 ki tharumda wafamasi fongdokibane tharumaduda Manipur gi tongan ba CSO kayage mihut kya su sarugya ki ba CSO luchingba kayada Imphal Naga Forum gi maike degi Christmas ki khudol pot kya su piduna haraukte amba fongdok
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯡꯀꯁꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯕु ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕु ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯒ ꯊꯣꯛꯒꯠꯄꯤꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯙꯔꯃ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯗꯨꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯪꯊꯕ ꯇꯞꯊꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯉꯁꯤ 2025ꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯁ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯁꯦ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡ ꯈꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯡꯗꯣꯡꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯡꯒꯟꯕꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯆꯪꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯁꯣꯔꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯥꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯃꯪꯒꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯪꯕ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯟꯇꯣꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯕꯨ ꯂꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯔꯐ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯁꯦꯝ ꯑꯔꯨꯟꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯔꯐ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯐꯤꯜꯁꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯈꯥꯏ ꯈꯣꯒꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Maitai Traditional Dance Teaching School and Performing Center Lalamung Makhongi Kuntraga Humdoi Suba Annual Function Show Pangthokre Tharomadu the National Awardee Director JNMDA Pukrambam Bilas Professor Amadi Head of Department of Dance MU President Shanchali Dr. Maikam Thoiba Amadi Padmasri Awardee President MTDTH PC Dr. Elambam Indira Debina Chief Guest of Honor President Oina Sarugyake Tharamaduda Minenani Leftuna Laikidraba Singi Mafamda Ikai Kumnaba Utpagaloinana Laikidraba Ojakagi Mafamda Laikatuna Ikai Kumnaba Utke Dr. Elambam Indira Debina Iba Sareng Larik Amasu Tauromasida Fonki Loinana School Asigi Mahiro Kayada Certificate Amadi Medal Piduna Ikai Kumnaba Utke Pangtok Liba Tauromasigi Matangda Maitai Traditional Dance Teaching School and Performing Center Secretary Haubam Sarjuna Haikibeda Maitai Traditional Dance Teaching School Asina Aikugi Oiba Jagoi Amadi Culture Bo Haugalak Liba Malemgi Yawolda Honglak Liba Owen Basida Yawhanduna Amadi Matam Kayagi Mamangdagi Lerakpa Chana Kanglon Kayasi Ngagna Thamli Amadi Haurak Liba Angang Kayada Aikugi Culture Amadi Traditional Ngagna Thamnaba Achoba Maitai Traditional Dance Teaching School and Performing Center na Lauri Haiba Wafam Kaya Thamki
kano linkhatjaba institution ni akhoi tradition akhoi culture dubu nga aga chana ba damakta especially lai harau ba hebse akhoi thaina da gi hoina chana raklaba adugumba akhoi generation to generation da la aba adugumba kano ni ka haitare akhoi culture ni ko adu sigi tradition sibu nga aga chana ba damakta akhoi founders ina yamna achauba thodang ma loburi Manipur Athletic Association ki makhada Kakching Kalai Kakching na Sinduna State ki thaki ahanba ipu taret ningsing half marathon Englising ani kunga mga ngasi fangthokre Toromadu Youth Affairs and Sports ki Secretary Naurem Pravin IS na Grace Cottage Academy Kakching degi lamthaduna thumkhongmang hidakta question chingonda lamthungpham oiki Toromadu da Vuvol and Lairen Breakfield ki proprietor shu oriba miyam ki thabak toriba Naurem Nopur yauna maruiba miyoi kyana sarugya ki Thoramadu da nupi ki kanglufta ngairangbam dagi Tayenjam Russia chanuna ahanba Yaripok dagi MK Minarasin anishuba Wangoi dagi TS Mariana ahum subata ki nupa ki kangluftana Basikhong dagi Ningombam Fulendrona ahanba Lilong dagi MD Sahidur Rahman na anisuba amadi Yaripok dagi K Somorjin ahum subata ki Fitness City Gym ama ngasi Hafiz Hata New Chekon Road ta hangdokre Tharomasida Fitness City gi founder MD Serkan SK Shio na Business Associate Sakil Seshabam amasung Fitness City gi Athlete Vision Leader Shajit Seshabam shu sarugya ke Gymasida matam gi chunaraba khusukulai sing shu na thamle haire naha singbu nishada gi lapthok handuna mashama u for na thamna ba pandamda gym ase hangdokpani haire Assistant Secretary Fisheries Department Lystrom Nandakumar na mahaki apokpa laikhidraba Lystrom ibochobugi mingda sponsor tawduna Morning Star Association Thanga Khunjem na sinduna Thanga Khunjem da leiba lining thau lampakta apunba team taraga mapan sarugyaduna chathariba manga suba state level let Lystrom ibocho Memorial Open Cricket Tournament 2025 ki winner MSA Legend Thangjam Khunjem na oikre zatharakliba Tournament asigi ngasi final match ki shanakiba Sixer squad amadi MSA anige match da MSA Legend na wicket anida winner oikibani pangthokiba final match ki closing ceremony gi thauramadu da thanga SC MLA Tongbram Rubindro tournament asibu sponsor tori by Assistant Secretary Fisheries Department Lystrom Nandakumar amadi atai Manipur gi masak nairaba miyoi kyana thaurama pusing oina sarugya ke Sixer squad na ahanba batting tokibada over taraga mariga ball amada wicket loina turaga run chamaga taret lauke masigi pakhumda MSA Legend na anishuba batting tawkhibada over taraga mariga ball manga da wicket nipan turaga run chamaga nipan laudana tournament asigi winner MSA Legend na oikibani MSA Legend ki L Ronald Maiteina run humpuga mapal lauduna man of the match ta ki winner oikraba team amadi runner team singda ngasigi thauramapus singna trophy amadi cash prize sing piduna pokning thogatki MLA T Rubindrona Manipur si powerhouse of sports ni haina rabasu cricket masana gi player de kaya leitabugum tawi adubu thenglabasu thengna haujikti masana asigi sanore kaya thorakpa si state asigi chauthok chaningai ni masana asigi wenasu national amadi international gi thaki sanore kaya soidana tholakani haibagi thajaba chaunu lei mahaki kendra development ki matangda paladuna thanga kendra da sanabung lerabasu matik chaba sanabung di masing yamna wali adubu miyam ge pambagi matung ina semgan anabagi wakhallondi mahaki wenasu lei thanga khunjem gi sanabung asi semgan anabagi wafam laglabadi mahaki angamba thakta semgachage haiki Kunjing ground si sada khoda khaitan ground si gi matai falling level ka habi baliba hana pe lelamba flat lighting system si khaitan school du baliba at any time from the club side from anybody from madam if any help from my side I'm always there having my heart club ke madhum thamjarange Tungda Thanga Khunjem Chingthakta Additional Secretary Fisheries Department of Government of Manipur Lystrom Nandakumar na nauna saba library gi building amashu Nandakumar gi apokpi na haunabi matung ina sangaduna MSA Club Thanga Khunjem da sinaki Loislakpada haujuk fawbagi maroiba paw amukka hanna pijari IDP sing the yum the haningle marak talaiba aikoina makhatana khana nabagi silibasi karigino haina singzamai kendroge MLA YKM chana hangle
ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯟꯕꯂꯣꯚ ꯏꯀꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ amadi Kangpokpi amadi Ukhrul district ki tongan tongan ba mafamsingda tharamba acre 7 lomda tharamba poppy security na manghankhre Hausi Fawgi ne di Manipuri pau matang sa lojare mine tabi ba punamakpo amukka hanna khurumjare